Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 23 salı kunu. Tevqif etilgen Rusiyanın Nord balıkçı gemisi noyabrның 7-sinde mezat etilecek. Mezatta iştirak etmek için 15 gün içinde ariza bermek, kefalet ödev yapmak gerek olacak. Başlangıç fiyatı tahminen $53.000. Satıluvdan paralar mahkeme karar çıkarğanca aktivlerinin kıdırıv meydanğa çıkarıv ve idare etuv meseleleri boyunca Ukrayna Milli Agentliğinin hesabına verilecek. Kayda etilir ki gemi erkeninin şahsi mal mülkü cedvelge alındı ve olarga geri kaytarılacak. Mart'ın 25'inde Ukrayna sınırcıları Azaq denizinde Rusya bayrağı ile yürgen Nord balıkçı gemisini yakaladılar. Gemide 10 denizci var edi. Bazılarında Kiriç'te berilgen Rusya pasportları var edi. Sidney'de geçirilgen boysunmaganlar oyunlarında Alexander Gavrilenko Ukrayna jiyma takımı için 3. altın medalini kazandı. O powerlifting yönelişindeki yarışlarda orta çekide en güçlü olup çıktı. Her bir 3 deneminde öz grupasında rekord etti. 165, 172 ve sonunda 177 kilo. Men hazırlaganımda daha da ziyade çeki olacağını bekleyedim ama galibe kazanmak için bu da yeterli oldu. Ozun bilem galibe bu en esası değil ama men pek sevinem ve Ukraynaga altın medal getirip olganımdan pek kuvanam. En esası hayatta teslim olmamaktır. Tunevin Sergey Ilnitskiy ve Alexander Belobokov Ukrayna jiyma takımı için 2 altın medalini elde ettiler. Da yarışlarının birinci günü Denis Fushchik tunç medalini kazandı. Boysunmaganlar oyunları Avustralya'nın Sidney'inde oktyabrın 20'sinde başlandı. Uruşlarda yaralangan harbiler için halkara yarışlarda bu sene 18 memleket iştirak etmekte. Ukrayna jiyma takımı bu yarışlarda ikinci kere iştirak etti. Ukrayna jiyma takımının 15 sporcusu medaller elde etmek için 6 yönelişte yarışacak. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko 3. Gençler Olimpik oyunlarının galipleri ve iştirakçılarının konuştu. Tunevin gençler takımı Buenos Aires'ten kayıttı. Yarışlarda Ukraynalılar 27 medal elde etti. Onların arasında 7 altın, 8 kumuş ve 8 tunç. Yarışdalar sportının 13 çeşitinde prezident sporçularga kıymetli bakşışlar yaptı ve gelecekte devlet olimpik oyunlarının iştirakçılarının hazırlanıvına para verilivini artıracağını vaat etti. Це досягнення країни, і це великий привід для радості не лише президента. Siz elde etken neticeleriniz memleketimiz için büyük yengiştir ve tek prezidentin değil de bütün Ukrayna muhlisleri için büyük kıvanç. Siz yarışkanınız bütün memleket, bütün dünya gözetti ve bunu yapıp olganımızdan pek kıvanam. Sağ olunuz. Ukrayna meşhur etkeniniz için sağ olunuz. Birleşken Devletler özek kudretini arttırmak niyetindeler. Bu haqda Amerika prezidenti Donald Trump jurnalistlerge bildirdi. Evel o Rusya yasak etilgen silahlarını hazırlap mukavelerini bozgаны hakkında haber etken edi. Aynı zamanda mukavelenin iştirakçısı olmagan Kıtayda böyleki bu silahını arttıra. Bu sebepten Amerika Birleşken Devletleri Kıtay ve Rusya'nı sıkıştırmak için özek kudretini kuvvetleştirmek planlaştıra. Orta ve kıska menzilli raketalarının yok etülü hakkındaki mukavele 1987 senesi Washington'da Mikhail Gorbachev ve Ronald Reagan tarafından imzalangan edi. Mukavelege Kore Şuralar Birliği 1846, Birleşken Devletler ise 846 raketa kompleksini yok etken edi. Ukrayna, Norveç, Çernogoriya ve Arnavutluk Rusiyaga karşı көрсетілген sanksiyalarını uzattı. Bu haqda Avropa Şurası saytında haber etili. Sınırlavlar 2019 senesi Mart'ın 15'ine kadar devam ettirildi. Memleketler Avropa Şurası sentyabrde algan kararına koşuldu. Teşkilat Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, müstakilligine ve suverenitetinine tehdit etken hareketler sebebinden Rusiyaga karşı көрсетілген sanksiyalarını yarım yılga
узатты. Сынырлавлар жедвелене 155 адам ве 44 шirket кірді. Санкциялар хусуси ве укукы шахысларының активияларының бозолтуыны ве Авропа бірлігі мемлекетлерінің топрақларына кірішінің ясақ етілуіні көзде тута. Дүния тәлікесізлігі ве НАТО стандартлары ве вазифелері ақында. Шымал Атлантик бағлашымның векелері Шевченко адына Киев Милли университетінің Арби институтының курсантлары үшін лекциялар оқыды. НАТО ортақлары кележекті Украина арбийлері олажақларға ве арби оқу йортларының тәлебелеріне программаның мақсатлары ақында айтып берділер. Бұл оқу кетешатына ве қаршылықлы ішбірлікке НАТО стандартларының кірсеті Киевден сон бағлашым векеллері лекцияларнен Харкив ве Одессадаки арби оқу йортларынан да зерет етежек. Бу авта бізін векелеріміз уч арби институтларының темсилджелері оғынде чықыш yapacak. Уч esas mevzumuz olacak. Misal olarak bugün NATO Brüssel'deki samitten son mevzusu olacak. Son ortak memleketler ile NATO'nun münasebetleri ve tehlikesizlik suallerinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin işbirliği. Мен кендім үчүн бір тәжірибе алмақ істейдім. Кележекте yapılacak программалар ақында чоқча білмек істейдім. Оқу йортумыздың иштирағы ақында. Чүнки бұл бірлік біз үшін пек мұйым. Русия дүниясы деп адландырылған әрекетлеріні илерелетмек үшін қоланылған Кремль пропаганда жаларының уйдурмаларыны yok etmek. Бұл бүгін Киевде тақдим етілген Қырым ве Украина женюбы медениет аланы лейхасының мақсады. Лейха он радио яйындан ве Украина женюбының тарихи ве медени заманларыны ойын шекленде көстерген 12 қысқа видеофильмлерінден ибарет. Лейха Украин медени вақфының ярдымы еле мейданға кетірілді. Важно сформировать правильное. Новороссия деп адландырылған масалда яланда бір ноқта қоймақ үшін әлімізде халқымызға бұл девлетлеріні доғыр аңлатмақ керекміз. Чүнки бұл Русия үкіметінің Украина халқына, қысмен Қырым татар халқына да қабыл еттірілген яландар. Бұл ерлерде дайыма кейіклік бір түрлі медениет олмағаныны яңылыштыр. Өлдірілген сауди журналисті Джамаль Хашогджының жесеті тапылды. Боқта ватан Туркия ферқасының ребері доу перенчек білдірілді. Хабереті хаберлер оның сөзлеріне көре Туркияның мақсус қызметлері журналистің жесет парчаларыны Стамбулдаки Сауди Арабистанның консулығы ерлешкен ердекі қойуда тапты. Түркия президенті Реджеп Эрдоган бұл малюматны рет етті ве парламентте чықыш еткенде Хашогджы аляда тапылмағанына білдірді. Ама бұна бақмадан эпосы дәлелер журналистінің өлдірілігі аселет yapılғаны ве evvelden azarlanğanını isbatlay. Öncelikle cinayetin olduğu günün arifesinde Öldüruvden bir kun evvel memleketimizge Saud Arabistan'ın tehlikesizlik hizmeti istihbarat ve mahkeme ekspertizasının 15 hadimi kelgen edi. Bulardan 6'sı oktyabrның 2'sinde Türkiye'ni şahsi uçaklar ile terk etkenini belgilendi. Da 7'si o konuda biraz ketçek ettiler. Hoshogji'nin urbasına kiyingen adam ve onun ile olğanda bir şahıs gece Riyadga uçup kettiler. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edadadachi haberlarni sizler UATV.ua saytimizda o'qiy bilasiz. UATV ile olun, sağlıqın qalınız, ko'rishguncha.